Keblai pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Hab besar banyak syaban buat deki school bus ong menteri ketenat ketok ke puli ubak lakmen rembui. Persyak kipat ba kamalang kona ya ke Khubor Jylla ba ai ki kaptu kat ni ke Jaka sya Assam ha ke jengi penbet put ke Meghalaya bat Assam. Penlong jengi ki hatura ke Indian National Congress halor ke jingki udor jong ke umpniang bat gas. Bat penlong ya kata masa syat sajer ke hima khat Arlingdo Confederation on Sports, Arts and Culture. Bat mentangin pa syik Khubor bakam banyak. Menteri ketenat ketok ke puli ubak lakmen rembui uloong bagi Khubor Jylla kan hab bishar banyak bahaswa ban penteri kamnok deki school bus hak keling kenong ba Shillong bat kumju hakiwe gi Jaka. Hab keren sikilat patai Khubor ubak lakmen rembui uloong. Laki breu ki bakamaya ka jak po jong ki man kasngi kaner ko de ka we ka challenge kabalai ka challenge ka lamba kini ki pos kim la ban rong ha kini ki surakshnon kamot ki kme pa kin habwan he ban bo ki khun jong ki ha ka designated place ka ba long ban keu na thiar ki na school ban bo ki khun ne ban pick up ki khun te kamot kini ki surakshnon kin kelalong hi ki Jaka bo kali bat up ki khon kaner kan wan ra hi jing e ya ki nong le nong wat te hab ang gum ta kalang ba ngi hab ban prakhat ban pe khnang ba ondala implement ya ki ne baro khnang ba kan wan ra ha Jaka ba ka jing thu ban ra ya ka jing suk bat ka jing pen keloi ya ki surok kan long pen ban ka nang pen khap ngia ya ka main road bat ki arterial road ke badan hapo kasor ke jongi Kipat ba kamalang kona ka Shillong ke badan Hagaru Hills menta kesengi kila penpau ke jing sengau persyak jongki ke Khubor Meghalaya kabela ai ki kaptu kat ni ki Jaka jong kate ke Shillong sya Assam ha ke jinge penbet put ha pedeng ke Meghalaya bat Assam ha ke ni ke jinge ki kipat ba kila ong balada menteri rangba ukonrat ki sangma udai shisha unong yalam jong ke Jylla Shimla day ban ai kite ki Jaka jong ka Meghalaya syaka Assam. Watla kat taru kini kinonge ki kilong baka Khubor ka ban pendam no ya kate ke soskular balaya soy hapadeng menteri rangba ka Meghalaya bat menteri rangba ka Assam kenang bakite ki Jaka kinom ha sya Assam. Ya kabakum kini ke program la penlong ru ha simaguri kabalong kawe ni ki Shillong jong ka Malangkona ha kabalay shimentaru de ki pastor rengkat baka jingkershan jong ki patpa. Kini ke jingalang ru kala persyak juri ke Khubor Jylla kabela ai ki kaptu kat ni ke Jaka jong ka Malangkona de ke Khubor Jylla syaka Assam. Samni SSC ki san dongjang tak pa chingni songko takli so jengjong chingni songko problem create tak kubra so chi man wa chingin takli du wa tak ba siam chingko takla samne palis SSC kita taklinya chingni songko takli thole news rang ko tharinga ukomaina ni dong skinga chingni songko takli thole tok teacher rang ko tukani asamni media rang di chingko khalak di roinga maino kore ni dong skinga aru yana chinga village organization asamadi ya malang salvage de village organization chinga ya meeting ko chini noksungwe kaade sal conduct sangma jikon assembly session no chingna ya disputed area ni gaman Keseng san hima sima Indian National Congress hinin kesengi kala pelong hatura ya kejingi ki persyak ya ke Khubor India bat ya ke Khubor Meghalaya balalam khmat da National People's Party halor ke jingki udor jong ko umpniang bat gas. Hakani ke jingi ki lai shimenta de ki khot jong ke Youth Congress bat Mahila Congress. Kahima khat Arlingdo Confederation on Sports, Arts and Culture kala pelong ya kata masa ya kabla jutip kum ka syat sajer.
Ia kata masa la pelong menta kasni kesan terik uyayong arjar RPR Hamadan Football Lum Nongrim kebedon habernihan bat kebedang hap hanong po Sordarship Elaka Riboy District. Kajing temujong kata masa kalong kum shibenta ban pai din bat ban kenmau biang yala kajong kariti kedustur kebelayalam de kilong shwa man shwa. Hakani kesengi lawan bansa kilang do Emily ke umsning constituency uba Jason S Maulong kum ukongsan hakajing don ringkat UMLE ke jirang constituency uba Sostinus Sotun kum usembut kongsan UMDC ke jirang constituency uba Victor Rani usordar ke nongpo elaka sordarship usordar Wan Prang Seim lembat ki khun ki hajar jong ke hima khat arling do. Lapen pu penpieng hakini ke syat sajer da ke jingi shim benta jeng kiri demen bat ki khun samla hakijing syat tenrai baper. Jadi dalam syat kan do. Jadi yang kita do kia lung yalam yu hau ba yu ko upah. Dengan net ba ni sung kita bilang ni mak ni tip sai ha. Bagani ke thari ni boy. Karun pa ha akto atau hakari ji. Bande dengan ta ni sa hakari ke betul. Nakadaw kajing ther uslap kat tu kat nisngi kalau pelong ya kawa umngot ban shilai smam bat kiu shadu shnong pedeng. Kani kelawan ra ikajing do kebajur ya kani ke shnong. Kawa umngot kunsan ha ka step jong ka shiterik uyayong arjar RPR por kendai baje min step kala shilai kunsan bat rong ya bon tli ki ling ki ying jan ki tiar kitar bapindan kam ha ki kyang. Kani kala long kajing do nong kabakraw ya ki briu jong ka shnong ki batre bat imjana ka kamai kaji lingba ki kam jungok kai prathai. Ko kala penjulor ya ki public toilet ya shibun ki homestay ki badon hai ki benta sharum jong ka shnong bat kata aru ya kat tu kat ni ki ying shong briu. Kinong shong shnong kila kerpat ban nakaliang ke sorkar kan sngobha ban perkhat lem na kabenta ban no jingerap lem sya ki briu jong ka shnong ki basyak ta na kini ki jing penjulor jong ka wa umngot. Bat daki tu ki khubor ngilapoi syakabukun tat hadu beng desem biang kuble shibon.